النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد هرمياسو كماندي أنجا لقتو برا اللو سودنا فاتو راديو SM كيلان كو كاو كنتاوي لار كنتاو ذو الحجة سادون يرجيون فيديون أراكن هجرية شيدو كالزنا ما كاو كنتاو جوني سادو إندين فيندين لكوون ميلادية رميا مسلمة فتنو تنايدي كدو يم عرفاي أمدو كماندي سيرو كدرزو حجر الليزانا وصو كدو فرس كرم عرفاي سولين داجي على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يودي شاچورو شرو يعني مي مؤمناي تسلا سرو لوران دوي دان بيجي تسو شماد اندي يوديارو سچورو ولونما يمدو تسدو سبسنادا اندي يمكليلي يمغمري روبنيما اي سيدنا عمر يوديدرو نيتسو يرامونا داي يوديدي سيدنا عمر تسدو كمان دي سورة المائدة لان آية كنيا كمي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بالجن ودراكم كمان دي كو ألان نيرو أدين دودا كرمسلم دا كامل كنا أدي ما أو نياما نمغليو سوي با نيرو تمو كنا دلين زي نعمتي دينا مفرد دو مضاف أو نياما نمغليو سوا daji kurizna adai makuru kar muslim da nero adinno ardi kana kamandi aka yiro tusu allan tawattin zidi nyama kura admad yim arafai ya dubdo arafai ya kangayim alai sallallahu alaihi wa sallam din faras karam arafai lan shi da zina khutba sidillan yim miro yim zuma ya kuro arafa killa tailan kan gaim alai sallallahu alaihi wasallam maro to so har zubciwon gai wani sayyidina umar na kade suka yim do kamande kar muslim da kamilzu adin ada kamilzu nyamaza andero ta musa andero kar muslim da adin no ardisana ada yim shima da yim zawuro kan bolinta na kade suka harami muslim so suro yim di lango ko karaye yim shima ade yim do alaro awati yim do asham zumti yim do sadakan doi chida herre nonuma so yim din fitin kandoi zikru nguro yim kandoi yim do haramiya muslima amam banati dalin zidin yim shima ade hatta mumin na zanna rotamiya yim shima allan kaman za ziyara zain mumin na so zanna ilan akai malmai gulzana kuro yim muso suro zanna idin chaman yim kalile amma yim do zanna usabta kaman za ziyara zain din yim do shuro yawmul mazid bultin كمان دي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة دي سيرو داجي تجلي سيد كمان دي سورين مالما يم عرفايلا أكيدوا هاجن ملزانا أدا يمكرو يم عرفاي أدا حرامي مسلم سسرون كم وزا فضلان زاين كارا كمان دي والشفع والوتر كلزنا ما أدا والشفع أو دين دي وسن كاشي بكنا والوتر أون غلالن كاشي تيكنا سكماندي كاشي زونا أدي مالما يدا الوتر دشما يوم النحر إمدو دواي كما بالي هذا شما كماندي والوتر سكاشي زونا أدي مكرو حديث تواتسنا غيم عليه صلى الله عليه وسلم يفجن كتو إمام أحمد مسند زن ستلونا سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يونو كماندي وشاهد
wa mashhudin su suratul buruj lan shattima shatkata dison kashi bukkana su kamande kashi zuna ade ashahidu du yawmu arafa yim arafa idin shima ashahidu kamande wa shahidin shattima nan kasoro wa mashhudin shido shatkati nan kasoro aka yi su kamande kashi zuna ade الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة الشاهد يوم عرفة لان كمان دي كاشيجو والمشهود يوم زمايلان كمان دي زمان كاشيجو كمان دي أون كاشيزوية أو دي نمكم برزفليجين أو دي درجان زا فايدان زا أهميان زا فليجين دي سكوداجي يوم عرفة دي يوم زورو كمبو mana shima da sayyidina ali yin riwayatina ade makuru haram ya muslim maso yim arafaidin yim do shuro fadlahu ba hadis ibn hibban sahih zun sutuluna sayyidina jabir ibn abdullah yono afdalul ayyami yawm arafa yim fadlalin tadhim arafai hadis shima da shu'aib al-arnauti sha sahih zina nan kade suka haram ya muslim maso yim ada andiri wayo yim shima allan ku allan asham gonma falillahi alhamd asham goni miyen daji fadla asham me dubanya futsina sai kam kafa bari minna awa herre woso hukundonyo awa dun nyena ala andia karangazino so awdo sunnalan isnama awdo lorannin isnama awdo din waso ikhlasa mutaba'a rikataru ande kundonyi no yim arabai Allah ya musulma so man longoroto yau kular dinde awangu andiya grezna ririso naftinile wai ba kare zau kananga kutta awa andiya grezi ba lardin dialan awa kutu samma bi wanda suka wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا الآية نكدي سكا تميو على رولتيو مالم لا يقول جندي يم عرفاي ألن أيو أودو كنجي sidiyan sandina ngal wodro wa chorma borozu tips ala rawaltu gulino nan kade qul taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tunno kamandoro waltu no kamandide shi ghaffar shi ga wuran kuwa biu ga wuran kuwa kamandide wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wudu gawura nguwa wano kamandi ta wodro wudu gawura nguwa liman taba kinjin tupsu wa amana imanin za mangalzi wa amila salihan kandon mangala kandozu thumma tada shekala kashimo idin shekar zaksu ta watsana rowe biyu gawura nguwa wano kamandi nan kade suka haramiya musulmaso tum yau alar waltu yau awo nilewa ba nya garejin no yake fanni min rizawi nya garejin no yake rizawi awo arzi ya lezna ro yake rizawi naptini lewa ya lezna ro yake rizawi nilewa ti ro yake awo nonuma ala yishilan ya rizabcin allan biyu numgin sawo sarfal ma ba biyu dushima sawo kamar ne fabi ma kasabat aidin bulzunada awodo muskondon kundonu warin sauwaron yari zamyan aramiya musulma tum yau alar waltu yau buron yau tum ya alar waltu du zauro andero cinna do rahama kamande furumzin cinna do fadla kamande andero furumzin armaro malmala sayyibul zain yim arafai gingalwo a yim do duwa yawmun nahar yawmul hajjil akbar da shimangal wada
yim arafai da fadlan kwasna dalin zirkan ga malai gulzina a'zamul ayyami inda Allah yawmun nahri yim me kambarin tar na kaman dilan shi ma yim do ngumriye yim duwai ma kawon mi wasu hijjai ad yim shiro ngalo ba ala ayyati halin yim arafai da shi yim ngalo andiro kaman di luranin fadlanz andiro bayan zina shilan kashi tuna kan gai malai sallallahu alaihi wa sallam andiro bayan zina nim fadlan zai suka yim arafai da yim biyu ga wuce ar maro tubtudu gullatin kan ja soy tipsa karunza nziraksu yim arafai da yim biyu ga wuraye yim do kamande kan jaro watuye yim do kamande kan ja kannun kambetiye adai makuru yim do kamande malayaro ngo kan jani faraskaram arafailan isa sabtana biyu zaga wura mazai azawun yin cintutun mazai rahama yaro sayya iko mazai kamande malayaro wurmatuye yim hadis muslim min isna yanda Aisha ala Aisha arjizi sugullono kan gai malai sallallahu alaihi wa sallam min ulzina ma min yawmin aktharu min an yu'taqa Allah fihi 'abidan min an-nar min yawmi Arafah yimmi ma bawo yimdo kamandi kan jangu kannun kambe zin yim arafai akai ba ai kannun kambe tudo kam do buron daji kamande sha kan numaro kurzuna kamande sha kan numaro kurzuna daji kamande cinzu babu da yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit aw yuthabbit tilan kamande furazi sha zanna maro sidin yim arafailan kamande aka yi dukkan bulum adadu shi man zuma sidin kuru kamande wa innahu shi alad kama kan bodu la yadnu kan janza karangro waljin thumma yubahi bihimul malaika malayaro kamande wurmazin sayro to kortin yayi gulle fasari da kalkallo wallo ma kamande malayaro ngo kan jayido ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimasun wa mad ngo sabtana ga wurai mazai azaw yin cintutun mazai kat mazai ade maku usayya kannun kambete mazai hatta kamande malayaro guljin ma arada haula kin ja'at ay mazai sai sabkata musnad imam ahmad al-futu riwayat isnad ngai malai su guljin inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu ashiyata arafa bi ahli arafa bi ahli arafa bi ahli mutasha sahih zina isana ba'an kun fi ambirtina hubran kuru burra burresaya baksina ibadan gowa saye alaro ganatu alaro rimta sauyin sau ajilan ma'ana alaro rimtun za alaro ganatun za saye da hajji da kunda zaini sun kundurin za firi ta tambirtuna adai mati zan burbura halan isa nan goshi da zana wuro abatin gaisa kaman da male yaro guljin adai masa ina Jabir na Abdullahi ala Aisha arjizi kan gaim alai sallallahu alaihi wa sallam guljin dunno ma min yawmin afdalu 'inda Allah min yawmi Arafa yimmi mana kaman da fadla rinta alama yim Arafa akai bawo tun maroba yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya kaman da habkata barran zahirin nguma de kamande ala alaw makantilon kantaide she sami dinai rozubsin tawil ba awwaltu ba kudran zubcin so rahman zubcin so adai ba an-nuzul ma'lum wal kayf majhul was-su'alu anhu bid'ah wal iman bihi wajibun nan kade suka kamande zubcin قائدة إمام مالك هذا صفاي وصورو كنا أمين إمام مالك بن أنس رحمه الله قائدة استواء هذا صفاي وصورو كنا أمين نكدي سك النزول الحقيقي دما ملماي كتاب روزانا كلا
raddudo shubuhado asha'ira adaima alfirak abdalla gabsuna ye sifa kamande awalce kitawa rozana kitawa be annuzulul ilahi wa raddi shubuhat alfirak abdalla beji kitawa shima ada zauro faida haramiya ya sha karatu na kadiya suka kamande cin sami dinaro sin mutu hadisin isna da adai da ma haqiqatan a fima aula faltin mabau tawillu monjin ba hadis zahir zalan kaman da sami dinaro subsiya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama kaman di kinja adam manasudo liza faraskram arafain sabtana ala awat sayndi malayyaro kamande sandilan to kwarti kamande malayyaro suljin umburu ila ibadi shu'athan ghubran wunu ngokin janyide isa faraskaram arafai allan sabtana shu'athan kalan zade furi tambir tuna ghubran tinzan adayma burbura ja'u sandiye isana nasha son sandiye kashu yarjuna rahmati sandiye rahmayit mazana rahmayarun dilamtana halan sandiye kashu walam yaraw adabi azawni sorilan rahmayarun dilamtana halan sandiye kashu falam yura turu india aktharu atikan minan nari min yawmi arafa tummaro turin yimdo kamandi kinja wudu kumbulum kannun kambezin alamayim arafai akai turi hadis shima da Sheikh Shu'aib al-Arnaud sha sahih zina futu ibn Hibban ne sahih zulan suduna di nan kadi suka hadis ada fuska gadilan cewa isna ziyada do riwaya kama Shu'aib al-Arnaud sahih zina dilan isima ziyada shima da ausrai shima da shima kamar su guljin malayaro ushidukum shanzakna shanno ne malayaso ya ibadi ne malaya kin jayi so anni hukuma mai ala au kuntilon kintaide kad tawadru hayya maro ya ghafartu li muhsinihim sandido mangala kindotu sorokin jani duro yim arafai allan isa faraskaram arafai sabtana mangala kindo zain duro gawurngana hatta ma sandido arafadin isa da zain bulan zasolan kashuru ma kaman de gawurjin rahman zadu farak wa rahmati wasi'at kulli shay adma kaman de da jiguljin dunno hadis allan watajawaztu an musiihim we afungide sandido diwi kindo tuman zasoro we afunge sayiro wake sayiro gawuringe sayya afunge biyunza kukusungana ngayono kamande harami muslim biyunum kukusto wani malarama harami muslim mangala kundunum ala yanya ardija ramaya kamande nyiro zanna tawattu rama wani maduro waljin batun maro ni muslim kamande nya daraja hafsu muradum dinai galzi ngodom zabsu niron nilewa ci lardu mo nafti nilewa ya ci ni kalam muradum samma aslazi lamaram kamande zasa da ran muslim rahama wera kana ne kuruntu yarawa te suku ande inda ti inde wande rayende ibada ndakin donyo kuma rongosa lar aula au miyo dubdo mai kwaye kausu dawro walzi kangal da dawzi kwaye loktu kuru kaw kangal sukurin allo harami muslim cinin gnub cine sada mai sada zikru mai zikru kando mangala kando ne jiriya wa ma taf'alu min khairin apiya aw khairi kando nuya kamande ne rujja sazin aw jiri yoro wallo ne harami muslim cinyau wandi loktun deswa ande desullo kulle lezi
ngai malai sallallahu alaihi wasallam me tada zairo chitibulin na duro guljindin wa faragaka qabla shughlika wa hayataka qabla mautika ni loktuuma ni riwane ka umashi walla manyu wa isin ya lubcin duro kinunga mariwane ka kirme isin ya gojin duro ko harami muslim namne wune munde kwa yim arafa am dawo kan zanzaro kasam gayin kin zanzaro kasam gayin ronza kalanza beri zuin amma kuro kawurin zan kajim dizna kala kawurin zan kajim dizna cin zaro katiga hana harami muslim ku yi kamande nyaro aro sidina yinnimi loktu fandimma kinunga fandimma nilewa fandimma sunna harami muslim yim adari wanin ba wanda sura hasar am hasartain noro wallimi qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah wulle sandido hasarta nadimta muko dia daturu sandima amdo noskunza yanza sammasoy hasartanama noskunza ya hasartana mana noskunza hasarta de sundullo lezana alaro abatsai yallanza so ya shimoza kala diwoldo ala israna yaro sai ya gnaza yi hay muslim yallum amriye asham gozana falillahi alhamd gozanya kindo herre kindoza awodo ala israna rinta kindoza apie awraksen ma kindoza kinta mai kinta kinto mai kinto dan kade suka harami muslim wukulanya kam wa kirinjinna kam malum gadi kirinzina samma so bomuna harami muslim so ande aw herre kindo nyau cinyew ngunubtew kiningandede tawadu ba sai banye no nunyende sai kirmu sa ndia gojin no nunyende nan kade suka yim arafai ada yim kambo suro fadlan zin kara yim arafai din shatan suro kaziyero gain shatan hangal zazatin ne tiskin jin ne shi ada makuru yoyotin imam malik ibn anas rahimahullah sura mutanzi sunna talha ibn ubaydullah wa kangam alayhi sallallahu alaihi wasallam ayono ngal tema shatan na turi suro kaziya suro num tuskinnilan suro num lawilan suro karuzan sha turi alama yim arafai yim badar ya akai yim arafai din a wasu kashatan suro hal adi rugayin din kaman da rahama su sayin kaman da zubcin kaman da kan janzu adai makuru kan bezin kan nulan biwa kambo wa tajawuzillahu ani dhunubil idam kaman da biwa kambo kan janze da gaurjin akai da su kashe tunnin galtima kaziro gayi yim arafayya yim badar ya akai ainan karo wa ma ru'ya yawma badrin ya rasulullah ai bishatan din yin badar ai dusuru gosh yim arafai da bayanin fayana kaman da kan janza kan bezin kaman da rahman sa kan janza lilubcin kan janza rahman zan tumjin shi kalan za sami dima dinar zubcin kaman da zatin zin yo li akai da yim badar ya da aiwa zo ne kan ga malai sallallahu alaihi wasallam shatan da ra'a jibril alaihi salam wa huwa yaz'u al-mala'ika jibril alayhi salam kaza da la malayyade malayyado kariu badar rus zubsana da she commanding sidin shi makaza da la fu kozuna malayyada commanding sidin shi tunni churo ya hangal zati inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah we awruidu awrukin duru wasu kirdiya burun na banajin sinadin shedaji muko kamsu tana da kulzu shedaji jojo hangal zata ala alama ada yede yimdo daji arafai kama yimsuru da yana Allah shetan rusukin kalan zuro ka tifizin she kazilan kara ada yido harkan gal sukurin dan kade suka haramin su
yim arafai allan asham zumtudu da ghairil hajj kam do hajjiro da ziro zawro tirana hadis muslim ya abi qatada kan ga malai sallallahu alaihi wa sallama ya buljin siyamu yawmi arafata asham do kuma yim arafai ku adin ahtasibu ala allah wa ala ilan tamana an yukaffira kaman de ga wurzuro biudo yukaffira kaman de ga wurzuro biudo as-sanata allati qabla biudo kawo yim arafai adu kui aduro sakamzu ko zina daidai ga wuzu wallati ba'da kuru shido yim ko zina da ya ga wuzu. Kana da wani tambaya ne ko a cikin wannan ada yi makuru haramin muslim yim arafai allan suro awado tirana ilan surun حفظ الجوارح من المحرمات في ذلك اليوم يم عرفاي أو في هذا اليوم يم عرفاي ألم ني كندون ما اليوم أو حرام كندوتن كلام اليوم كلام ما مرينم كلام ما رنزامنم كلام ما دبتر زور ترانا حديث توتنا مسند إمام أحمد تلان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما يونو كان قال ملاي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يوم عرفة يم عرفة أدل يوم يمدو من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له ندودو يمشي مدن شي فانتنزا كورنزا تلمزا سلويا على يشرو بيون زوغا ورجن حديث أدو ضعيف أما ما أنا صحيح كان قال ملاي صلى الله عليه وسلم حديث دو شهادة مشاهد زد كان قال على يقول سنة ندودو أودو نجتين زا كندولين زا كتن دانا ما تلمزا سليو أودو شكتن زن دانا ما فون زا سليويا laminti suriya wuye shiro zanna laminti kana ngai malaikul zina da suka hadis al-shahin zimbeji daji kammi kundunza aw diwilan aw haram min riyodu yim arafai da yin tirana yim gabsuna yin tirana haram da san bi soro haram amma aw haram da yim harmalan yim fadlalan shadimiyan num haram za kambo num diwiza num nongoshin za da yim gadiya kwazna alama kamme lardin makailan awala diwi sidiya wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin kaman da gunzana dai daji alaman lardin shimarin aw diwi kan min ganza jaye kaman da sha azawa milmil mare ke yanzu dai shiro yirtumbo yanzu dai daji yimdo urmalan aw diwi kan dotudu biwunzu kambo alama mu kwanzu kambo ide nan kade suka harami musu ni kan donu marwe ngoci min asham arafai gonuma alayhi salatu wassalam mai gulzina man lam yada qawla az-zur wal amala bih falaysa wal jahl falaysa lillahi haja min an yada'a ta'amahu wa sharaba hadis ada yifilejin asham da nafila yakal asham da faral yakal yayi ni gwani miya wanda yin ni asham ma yin ni asham ba da aw fallo walzi dalin zai mu kwa asham ni mida kukushin nanan falaysa lillahi haja gultuna da asham nun da chotto ba ga yin gultun kam yoro asham nun chotto ba burim kuyya shinkawa kalu kimiyya bi nyoro guljin fanimiya hadis ada asusi awanganza tana da mu kwa asham ni mida fulujin mukwa asham nime da fuluzu asham nam da angishin nan kade suka haramin muslim ande cin da su ariwe kundu da su aw haramin riyo apima wanda cin da su loni sai zikru sai kalima angila wa qulu lin nasi husna kam soro awangila gulluya wanda kam soro mana kutta gulluwi
sai ne rogul zana man wanda ne kala kowi harami muslim ada aw andiro matuna do kanan gande o sun yim arafai da suro kanan gande da mankara ada ma harami muslim yim arafai ada aw andiro trana da al-iktharu suro aw andiro trana yankara al-iktharu min shahadati at-tauhid bi ikhlasin wa sidqin nguro ande kalima tauhid la ilaha illa Allah lafazu jiribin yayi ande sha lafazu da sunnalan isnamalan ande shada tauhid da cindin jirnyau ikhlasa karun din kasanyana jiryalan jirnyau fa innaha aslu dinil islam alladhi akmalahu Allah ta'ala fi mithli hadha al-yawm shi ma furta adin yau tauhid shi ma furta kar muslim do kaman da yim arafailan kwabara sallallahu alaihi wa sallama farskaram arafailan da zina haramiya sawa zuro bayan sidillan tusu do boro salakran de shilan furumyana al-yawma akmaltu lakum dinakum madan yim shi madan tusadi suka kalma tauhid da yim sha'allan sha da jigul tudu zawro tirana ayro gullan ma hadith sayyidina abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma ila tunduna shi wano kana aktharu du'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yawm arafa madowa kan ga malai sallallahu alaihi wa sallam mai kambo ngunzu so yim arafa yade la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamd bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir hadith al-hasan li ghayrihi imam at-tirmidhi sunan ziyan sutuluna la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير شهر مدوات زورة رانا أبو لله za a bude layi ina ga so da kan akwai masu tambaya su ma za su iya kira su da tambayoyin su inda wato malam muke tattaunawa da shi akan wato shi wannan rana na arafa da kuma shi kan shi babban sallah baki daya lambobin da za a iya shigowa domin a yi tambayoyi su ne 081 39 00 00 akwai kuma 081 209 4469 sai kuma 070 760 idan an kira kuma da Allah sai a tafi kan wato tambaya kai tsaye kafin ma su kira su kuma da su cika bar gari da zai ya ji kurun lafazu ga da tirmizlan isna khairu du'a madwa ya zauro herran zai shi ma madwa yi mu arafai ga yano kan ga yam alai wa khairu ma qultu we a wugul ngunai a madwa ngunai herran zilin tadu wu ana wu kan ga yam alai muhammad sallallahu alaihi wasallama wan nabiyina min qabli nabiyawun burunni aw madwa zanai herran tadu لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حرامي مسلم سمرا أدا لازم يو سر دبدو أدين لفظ واجدي يا إسنا لفظ داسو إسي يا عندي لازم يو أدا ما حرامي مسلم سو يم عرفايدن kaman da yakan janzu kan bezin ay kan janzu kan be tudo futu burum gulngana dai burun kaman da sayya kan nuro buruzu kurzuna da kaman da faraza ramjin sayya zannawro sidin nan kade suku malumai futu ibn rajab alhambali ya gulzina dai suru awado yim arafailan ala ilan karangatu matunan karo kunji sidiya sanduna ilan kara shi kunji kambe tudu kan me sidiya sanduna da suron kara shi kunji kambe tudu kunji mumin kan gai malai sallallahu alaihi wasallam ya mutuna ndudo kunji mumin kambe ziya kara kambe ziya kaman da sau kara da kambe zina ilan kundun zuwa so kannun kamande kan bezin adai mahakim bin hizam rahimahullah wa radiyallahu anhu dun walzina she yim arafa sakanin ganzin she yim arafa din she farskram arafa din dajin
isi daja rokkonzun karimo falfalle karimo do tidro kilada tikana jiya tikana daunzuro hada yanan karo tikana da karimo miya gozu ishin she karimo miya gozu ishin karimo miya do basma ginde adai makuru kara miya gozu ishin da mana yor indi karimo miya nartiya kara miya kan betiya ya gozu ishin she gozu isha karimo miya ada sam maso narjin narzina yangawalan she walta kinji miya gozu kara miya gozu isna da sam maso kan bezin am do faraskaram arafai duron goru yo shedano kara miya ada duk so kan bero dikanash san gaisi dia fayadajju an-nasu bil buka'i wad du'a am do faraskaram arafailan rokonzan kashurudu samma soro sosokurine samma sande modo anzaro modo daji sasarain sayye sagulzan ruyo kamande shedane ruyo ngonne ye adamana amande so kamande shedane hada abdun min ibadika go hakim bin hizam ade kinji sorokin jani min ya kamande qad a'taqa abidahu ngo kinjanzi she kan bezina wa nahnu abiduka ya ala andido faskram arafain danyana da andi kinji kanam fa a'tiqna ya kamande andiya kannun kambene minan nari kannulan andiya kannun kambene adaima harun ar-rashid khalifa do abbasiya nuatama she akisidin she buzu kara ngudu kumbulum sudin gozu sudiya farskaram arafaidin sayya kambeziya kamande adkara kake kambeko kamande we kinje muwa kambenis alaro longorote adai maharamiya musulmasu umuman yim arafai da yim do modwa zabti yim do zawe yim do rahmai yim do magfirai biu gawurte nan kade suka harami muslim ngilaro alaro longoroto yau ngilaro ande biu nde soro yireu ngilaro ande daji awodo kati andiya alailan alakaro da hana da yesayeu ngilaro nduso alakan sha alade latarin zoro nozna nya ala karanga yen kinji nonuma balil insanu ala nafsihi basira nduso kamdu shima kanan za nozu ngade suka harami muslim alakan di andiya ala yasayo ibada din radiyan ba alaro abanyen ra abanyen ba a'a kamande ande ardizna ra ardizi nonyende salangun anden bejwa nafilangulan anden bejwa loran karangulan anden bejwa sadangulan anden bejwa majlisa herre hadartungulan anden bejwa kamande soro herri kra lan anden bejwa namnyau klandia kulasnyau klandia hisamnyau سيدنا عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا كلام دوسوا كوشنو حسامنو كاونيا ليرا واجا حساب تندرو نيه شدان دوسوا نقلو كاو ليرا واجا ونضع الموازين القسطاس كمان دي ميزان دو نم أدل كوكسو شدان دو نقل جندرون دان نيه كان دو نقلو دينامان سيدنا عمر أكي يقول جني دي harami muslim alaka miya ala yesai katula nyimbe ya raba namila nyimbe ya raba loala kiltalan nyimbe wa raba tarwalan nyimbe wa raba kama mawata kama mangakta kama muheryi ba kama munyadiya awdiya makrwa kundolan nyimbe raba nimni kalam kulasne
nya kam num kura kilewa gai kam num kura sombero wallo no ma nya yallin ma kilewa gai nya duri ma kilewa gai nya yamana kilewa gai nya mashiyan ma kilewa gai cidaram nimin nya cidaw ama ma kilewa gai kasulan nya kasuwu ama ma kilewa gai sanjiro her yikramala yikrami so ina ga malam tunda so minti biyar rage mana ko za a ɗan yi takaitaccen bayani akan layya. nan kade suka dace adin shi ma a wado duk da barbaci ne ko da ji haramin musulun bari da yim do layado ate ko layado malmajum hure sunna relija mana iduna da layado sunna duna muya layado da ji wajib kai ai sunna diwa duna gutya kam do raksana e bonta zadrai ran numar wallo no ma sha do ate tutuno tana ide ngalaron sha do ate awdimi dalo awfe dal aw kain aji kalimo bi aw be kurkuri Allah duwatin nan kare suka harami muslim ala yin yiro suke ziya duwa ne kan malai man kana da sa'atin falam yudhi fala yaqabanna musallana hadith to imam ahmad ibn majah kitabul adahi babul udhiya aw babul adahi lal sayyasutuluna nan kare suka harami muslim ran ma duwa ne kuro layade sa duwa ni min walja to naso kamun da kamso ingraro zausa kambo so kamso refeto so yo kamso ye kuro hangal gana zai ba fedin guri kuro indisiri sa indisiri ro wallo ma fedu duwa na zai dia nan kare suka harama musulma fedo yo yi ma da wandile no kana na cilula yo duwa no yi awdu awu mukwayo ya awdu awda ya gai lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kaman dide boda ya dabba di duso da dabba di suru shigai kaman di aw andilan majindo aw andilan kaman di majin aw andiro amariyo cina maade karo ndiri yeseye aw rudu anyen ma fatayyubu biha nafsan futu isnadi andi karo ndiri klewa rayana ala kambatinan kar sha'ira suru ala mado kan gam ala yukuntina di ala mado kar muslim da kamba ala mado ala kambatu yalankara dalika wa man yu'azim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub desik harama muslim maso shadu anyo kurtaman la yayi kam la rubana yimma yaro yim don gumri la yayi bu fitir shiro aw kaman di sarana wa bana di hadisi tawatsna an kade suka harama muslim la yayi do anyo no walja dabban de wakwe da je wakwe ya na shanzu wa filari cidin na shanzu kan baram da samin na rawakwe kala gidinna da kiblan ganzacin na bismillahi Allahu akbar اللهم هذا منك وإليك ربنا تقبل مني أو اللهم هذا عني وعن أهل بيتي كم دي يلانزا شارو دواجين نولونا ما أو كم دو داجي كم غدي شا وكنزو دواجين نولونا ما بسم الله الله أكبر كمان دي شار لا يواني غيبول جاداجي دوازن لا يدوا تدكامو يا ركسو دواجين داجي دوا دي ركسنا كازي بارو ولونا ما أما كازي يارو ولونا ما داجي فتوكونغا ما ركسو وكنزيني دي داجي كامو دي شي وكنزو داجي شو دواتي ade makuru haramin muslim la yadin wanda dabba do shin falla abu au dabba do daji dondi num dondi zubayantina ma au dabba shifal ba au dabba dunjin tingrishin tingristin zubayan gata su au dabba zori zina su au dabba zarre su tana su sam yomboro majin manan zarra surawan ga yidu wa tada mai amma dabban zarra su dabba do dondi zina su dabba do shiro kwasa aljarab bultin da tinzin bisu dabba do ala man gamba zina ma tinzin siyo basu dabba do kanan zunu yiso dabba do kangarin zai furtimen kamtina su dabba do daji tinzin kungula ambe kungudo shace jin maso dabba do daji dawungur kata noro majin su dabba do shidma biya kullimiati nan zuma nuyin dasu awajiri wata ai malmai kitawon zalan sauna ai wande a wanyende amma dabba do shiri zilanam tana so kurun zilanam tana so dabba la ngai kangari zir kam tuna yin gazina yi amma furtimin ga kam gato so ga wurin zila kam tuna yin gazina yi so da injin out ngarshin do ngristin zirin gai ai bayan gata ga yi so namshin fallan zir bayan tin yi so awla ada samun su ada rangum duwani min a fima a wajin ba simon zila ga na ta au kam gata so ayin sam mashar madarangum duwani min a fima sidin ba da ji loktu sudina
te suka daji na lan kasaryin haramiya musulma su ala andiya sunna kan gaim alaihi sallallahu alaihi wasallam ya su ala kan donde katumo rasul ala kurukuriya sulai bari minna ya rufsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu khairan. Alaikum salam.